much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is ℂoward. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Abashonko and Koma will be a sabre, Wajebre, Eshe Too Much GH. So, and I'm our Owuswa enemy day, not to say, bread as to set trending issues. You're the so more ever fide so. Now, Yako and Seminole Esono. And that day, a year, Mashabedemu, one more ever call at Setina, not to say. Speaker of Parliament, Agban Bambin, waiting me a majority, Sabri will me moving forward. Ewo Abamu met me, and there ye Juma, not to say Abwa, Ama Amemono Akoso. Na and no, and nam so ama to say NPP. Elected parliamentarians no will be named so muda yo so mutana ye all night on today. Unti a simple by 3 a.m. to 4 year, not to say ebia shasia one more difficult artist, one more abomodia copiemu, Parliament one not to say one more the right side of the Speaker of Parliament and one more ekotna artist and no natural say majority yes side no and omakotna. Now no not to say amount for because say na dia na bank of voice to say ahomachi say one more sorry for mu fie bi fie akwantu mu timi be pie mu ewo akra ko August house one yes that time no all because of what not to say and some no we are in agent na NDC members of parliament na bi so babonte adakasa adia for na yebe ni niamu nti sa be wo shepa dia bomodian na share video on other social media platforms na bi so no kay ho ewo comment section mu na for agent no bata ye komodie na to say bibi bia ntimi enkoye ene dey Malam Fari awakasa ema NPP amanyuko no ewo Kaiko Central awa say mene no edebedi enkomo no nti bo amena ma na akaba sonko Malam. Yes, mami. Bibi aboko. You the ready say. Ebeda otufo nyankopon say so wo ma ya hoden na ya sametena ha. Ampa ye da dia so no waye. Aseda wo ho bia na dia ma ono nyankopon. Ono na waye. Na Malam de wo de woni fita de. Ese me catch say nyankopon omo wa hoden sa na tembia no we yina ye o. Wo ya so say nya wo yire na wo sheda ha na adwen. Wono nyankopon na mi yina ye. Se wo ma mi ahoden atimi ama miskani bi ma matimi ato ade no. Tembia me hwa white de ahye na nyumunyam. Kenya wo yire asem kra. Bi me yire de me no manso de. So you go ha ono an be. Oh, wait. When simple me simade. Cause me no me say de me pa de fitano. Me etam so kra me pese ya no mo no kra be ben. Me pese o ja me na me simade. Okay, Malam Fari. Yeah, mami. You nim say na day da Parliament House one more ekwa setina na che say Speaker of Parliament Agwan Babin wakoyi majority say say na akwai hang Parliament obi awo 137 na independent candidate e down musinfini do say manso e will be seat no ebi so but ye nko ho no ye hwe say akwai hang awo bi ehunu nso no so or numbers obi ahunu nso majority obi enu oji minority atum na che say sabre Speaker of Parliament na wo be decide on who is the majority na anu ntia nam so ma che say NPP womo members ni bi etimi asori ahomache be 70 there ahomache 4 anu makopie mu ewo parliament atete say ebi krate to ko mu tonko bi adakra amanfo chechu mu say we aden die nkwa na omoje akwet say there anamo NDC for no 2 year da wo mu ko yi Speaker of Parliament no enu na akenya wo mama te say wo mu so hu ni say sumo anye faster eni ebetu ma deso amoma sori yes abenako ananya sa na sifate yo dedi kan meda ahwefo ne etiefo meda o mase obi aje osu na mede empaibo kese atai omampeni na akufado echi one na bedi echi se nyankopon mo adwene nyansa kese na omuntimi emfa bebu oman emma Ghana na ebi enka other countries no empaibo aya na mebo ano no. Okay. Yo. Yes, say ultimate bisa mesa. Udi. Upon the yina so. Edu baby a party no so to me decide my.
Amanyuko NPP no to me say NPP. Okay. Politics na no. Party no decide my na party no decide ma no podi so. Okay. But se u bisa me meti wei. Me madwen a se eba ne sen na sa de ni si a. Me nso meti ba ka madwen a kyerɛ. Enti ka wadwen kyerɛ then I would drink for because obi a kyerɛ na adwen for so ebi mu se omunni akukudo musuro ehu abom ti no ma kontem ebi su ka se se de be ya NDC for no MG ho no mo mfa nti no mo kontem ebi su se wei agro bi no mo di o ma sa so ma grasi atese entokwa ya no mo de be hyase nti wo so wadwen ni se o ko ma kontem ni de ba miss NPP no etena ase as MPs no penifo ne tena ase omunyina tena ase eno mu community na adwen ne ba one say there be yembrantam. Okay. Don't what they make an. Me to assimilation. But me bisa me hon say. And I say me bisa say. The ene ma ye kontem. No ni say faso ni so. Men kasa. Okay. Ko mu kontem de. Eye omo decision. Eno mu take ya omo de coin. But me say bisa say kwa ye kontem kwotena ho ne ye den. And yeah, then century mukaka. That's right. Udi kan kwotena ho a na Ghana no etumiri Ghana. Edwane every Ghana. Ghana na ekwana. Ana ukoleti ya Ghana na ekwana. He? NDC fo hu. Ye di agora ombe frustrate ye me ya ade bi a enti se be ye. Mu say frustration e mo ma NDC fo ye MPP fo ye di agora ombe ma ya ye ade bi a enti se yen ye be ye. Oha! Me de ba na no nsem so. Na no ya wadade ni. Okay. Agro no hwe ase no. NDC fo frustrate no mama. Yakobo 3. Once Ghana for I said you refi the NDC for years akope ekobo Yakobo 3 no. Pet ba ko pe ayen so we say no mo nyina na eche odi hwe mo. Na NDC for ye say omo ye ba ha to parliament we say the eche odi hwe mo. Wene mu nya na mutu odi mo na ba ko. NPP eche odi hwe mo. O just have na mami eslo wususu te omo ono ne de nasam ye different bi. Ye na so ono so ka MPP for. Ono nasam e different. Yo. Enti na me ba ha me ka cho se me na me ye be ma na. Nka be sorry. No ono oba no. Honorable Cletus ana say minta me na me ye be ma na obetira ne na so na. Okay. Honorable minta. Me sorry. Maka chen se tena se. Maka pe bi atena. Na ede. Na Kalosan ngura koye mako pe. Chese ono Kalosan ngura no wo peso o kire se na ndisi fo kura ade omo kwa na emema na. Ede ma no so menka me ho hye. Oso okeka na ho hye ba ko no ono mo ne de kura na akosa bibia. Obi anya Kalosu but enye bibia ntino me akoye. Otumi se krusu omo kire se omo kwa na emema. Entina me kasa de ne me kasa be sin na asam isu. Na mi se bi se ho se. Ye kontem no eni edi ka kwa shebra ye kontemo ya kontemo ye de ya e be twa speaker of parliament onu na be ba be disa na oba na be kasa de NDC for na moye majority then ye woka ni obi bika na se na matu na moye se pata se musumu nti ase o because se mo dika kwatra na no ma fa okay ye kwatra ho na yi okay wo kire so ye be so ra ho ma chen send na kwatra and Friday agi Tuesday bi o yeah and Tuesday no ye be so ra ho ma chen sa kwatra ho bi o na ese say de ni bia ba ntimi enti e ba na sanso na NDC so ka say kio ye ne ye mo so community na ka say ye ngofie so bi e office wo ho no ye so ye be da ho na no so na ye so ye be ndi ese asetena no be de enye de emwa mare what the right side na ye dey what the left side na ye dey Madam Fari quite say
ade no ade da ho ensem na wo say ura August house ni mu a Speaker of Parliament Nensa ni faso eye majority enene okay ade nya majority asem 137 alarewa no kwen apai pedibianim ena speaker enya mba mu nso mbe decide ye enne na oba be decide na oba be decide ne no ni ye milika ye di milika 2 milika de kotena ho na den na den profit na di bebre ye ebe ge mi ebe ge ni say na no mo pa chese mu so mu mpini ma enkobo ni because mu nse ma buy na wo mu nse ma buy na what so say NDC for di kai kotena ho okay o de fa say ya mandam NDC for di kai kotena ho a na say next speaker of parliament ba na obetena say na obeka say NPP foi mu na nne mo ye minority mu kotena ho a NDC for mu sorry o maka so mu sorry bibia ye ewiaso bibia ye simple my me en fa na hoden Ghana entumrika nya ye si e be ya minority si e be ya majority Ghana da so ye Ghana eye mpa bona me no ye de be hye so se nyankopon man ya hoden no man nyansa ne enfo ntem fo bu Ghana ne enfo mo na akufado na akufado embu Ghana man ni ye me no nyina ne mpa bodo no na sa na tiemu a identity na ye na no ya wada se ne ye sha sei mo sway in Speaker of Parliament na NPP mu ba ye no na tese mu ansa na mu be kokra se mu be ko se mu ba na mu din so na mu ba ye na ye NDC for na betra mu situ na ade na mu din wo ya NDC for kwate na ho no omudi kan ko heaven ya na ne we de senya heaven asa na me bi sa wo senya heaven kwa asem omudi kan ko ho no eno mu ye jaye ana mami na me da so ka cho se mi ntumrika so anfa wiase nso mi ntumrika enko fa wiase nso na up to now no metinu se parliamentary so no omo ya misinidi en wo no ma bebre mu ye ka se we parliamentary na ho once aya to abama ofie ema electoral officer na o ofie no ana electoral officer na o collection center no e declare say won wa wi no na che say won na we gentleman of the constituency me boa okay na ye ti mayu say won na ko represent yen na ye na e ti won hihye mra ye maye na sambra no yensu ya etifie no ye temede egade ho na mo koye ye no ma bi se ya no wo kira mi tifie na me ya na wo be bo me sobo ase me ma adwen ase ya na ase de o de be bo me sobo untimi fam mo that's right inti me de esre na mesre me je be jafro yi so ye NPP ni o so ye NDC ni o ese on Speaker of Parliament ese yetimi bompa ye de time chi ono apa gbagben yes okay o say dey see we ebi see dey o e wo Ghana ha dey o that's the first time into pressure ya pressure keto pressure than so no one wono ofiri amanaku obi ara meboa no kre and two beto so no o pese wo ye bibi ma Ghana emra no so hye ne keti se eso wo ye ma bibi ya da ne kwa mu so you super pepe ye efanye adwuma that's right okay nti ene unim ya na mo ense bi amoka wo se ye de so ana ye dey mo bebu amubu mo se ye de so ana ye dey ene wo na wo ka bi minti ho no no de ne ye de so de ya minti se ye de so ana ye de jawa me wo bebu ya amubu me hu se de mi mana fa yo ba no ayo wo mek no ayo be that again ye be bia ba na se me my ade wa kika se ya better make wa ya de mum
people for saying it to me translate kasa ipi kasa wi why are there modern na malam yes here the so one wey dey jaw wo dane no me dane no no wo aye ni ya ma me yes here the so wa dey jaw they say enya de kase ne so ano no parliamentarians man headache Omuani party man headache NPP party man headache nke simple thing ede o si edi ka kwatena ho no ye bo be 8 9 10 na dodo na eda esa o machi so de na form sa o se de dodo na eda o mo da because enya di awota e sore ntem sa even wota sore ntem sa mbo a ye wo no wo bia ya na wo ye ni ofie ansa na wo bebedu adwuma mu be e bia 8:30 9 oh benne saade na ese wo ye no wontina ye o ti se enra akoda ho mpo no wontina na ye o dwen tam wo hwe tam ye bo be 3 so ti me sore ye obi bia by 4 5 o du parliament enti malam fa we die mami enfa eye nkofo bi nsem o ma sha te keka no bi bi se wasem se wo ni se de bia ye hang parliament ni se na akoye no nti ema amanyiko NPP for more members of parliament no mo feel threatened o mo anke to ma be mu ana ana make us threatened and also ne dey and so free se en sa de mu nim se e can ensem so no naga ndo anu wo wadwuma ye nanka wandra no wo ye wadwuma ye so nim se on pese de ba be draw nanka ndra no wo ye wadwuma ye ta ma na fie fo kina se kase da bi o wo ye mpewo asimasi ye mpewo ye be sisawo nanka e beni fo so de ye dwuma enti efifie enti enye ne endenkia tama ya bibi atwom awie ne ye ba be pre ere ne ye pre 137 aba se ye decide no beto independence no so ono so ne dey koto se ye twen eye techiman south to nti hono se ni yes ya chia na mui sa ne yen se ye beka na lake kura ni akoye nyame na aboye se akoye draw no one go nyan chan nyame na atwi aso nyankopon no twi NPP for twi aso kakra bi o so yen kakra bi na ahwe mu sa so twe na aba muso drop on ye ho priye drop on ye ho priye simle bi ni ye ka kire o mo so bi aso nti kene jabo bi na no ne ye ka ye se na no bu pensam do no kakasa do no me mala mi piena me beka na magya bodifo bi dia fra me se dem sam na wo kekai me se ko bi o ya katama fo de nka bi na wo kam na ma ka tru dabi oh dabi mame se sa na me pa che se sa no ko mu renim se nka wo be ya meka bet eso mo wonso wo tira se na wo dwen se mi mi po enna no wo tira me be tra be ka bibi na manka se mi twantro anyankopɔ be cheme nti se be nyankopɔ be cheme ne party be cheme de ehina nka mepe ne party nti e de party nti na me no mi nyankopɔ ntemi nya free o de me ka no mati wase nti me ka am tira se nka se because of say wo ye me party nti wo ya nye bi anya no me ma ye di na me hwe wo na me ye di na me hwe makampo ene hedi esososo hedi awaba me kai ni bo a wantie no hedi awaba e de manka dia nga parliamentary se na nje nka 137 ni genya o ke benya be na nje na fendi si fo be tren so na ye bede nyankupo asese wa masa dewe wa masa nsɔhwe o se asodie we abaye so ntem opa chese asotwe abaye so ntem aban 2020 ni yetime dia correct ye no bi 2024
before 2024 no they are collecting no mabi wachira se nana appoint you se wo ko na kwa minister wo na kwa hwebola iso okwa wo hwebola so no na wo kai enkwala na e wo fie no na wo kai MB before na e wo fie no say hey we na mi wo fie na me ne omo ye brero ene me nko ade nyankopon aboa na na wa appoint me nti bi nyae ama me mfa bi mre fie na omo nsanka bi ma me mfa nche me nko mi botom okay ni wo kire nkola na ni wo fie so na Madam Fawi nti ko enim na chese say Speaker of Parliament akodi NDC for afa ene ebiem so no wo so di enuodin aba Parliament nti no betimi the pressure to so kampa mo stu ana say nyeme bi mu ne ye bi an ka mo ye ndada no fedo mbesa kan nyema because ni who post NPP nko ko Parliament in terms ka teta de 10 o'clock na 4 am no mo ko nti say the air kono se na akọ wie no betimi de pressure mama mo nyema sesa e wo Parliament wonu entina me catch you say we no still no ya so twe da ya so se makwa amachi so ya so eja so kedi ade ya so twe etika se ko nda ne yire ho obi won ka se ko nda no but this time na ka da yire ho oba nso da ko ho so asora ho wache ene wakọ ende ne ba ya wo ko but yes ya chia na emui de o ye nim no ene do so ala meboa ye bebo ho bai okay de on bebo ho bai na o de yentina se 137 no enso ni ye bibia o de ekoba ne se yen NPP ene ye betra minority enter minority ekoba ne se NDC ne betra majority on tena ho nyebo ye no yen se subai o sha metimi adia to musa say yes say mu ye minority metimi adia okay no say Speaker of Parliament ba no kase ye minority na modi ka akwatena majority bebo okay. So oba no oba kase ye minority a per constitution no eden na me no ye woka eden ye woka mo ni hwe ka ba se mo sori afi ho na enra NDC fonso a enra no mo so ba ntemle so mo de say sa inauguration omo ba jam ni inauguration e kosi sei so mo de no mo say sa bre no obi enu oye majority na minority no say enu na di tu nsensem bebre baye ntin kasade na omo ye no na nkanto entumi o me ma ni o na nkanto say ye toaso o de e kwa bebi a tena ndo ano me ma bi o na ke yenso ya kotena ho yentra ho yenhwe de e bekoso ye nyina yentra se akotwe se Speaker of Parliament be dey e be kasa enti okasa wie na o si ye ne ye majority ani asori akotena ho di na o mo so asori di na o maba sadebwa na fi ade biom ye prayer dey na enti odi tum se NDC okay ene ni ye ko ye kotena se ade ye di dey na enti odi tum se NDC for kire mo nyansa sesia enye nyansa o na se se o takashi na eni di boni bi na NDC for ye wo ho na se esi ye ni ye kire NDC for se ye gentle enye sa de tie enye sa na mbra na kasi ye nkonkoye omo ye ni atre ho di ni hwe omo uya na fei Ghana fo hu se NDC for mo ne mo jo mama na nkasa no musuba nye no mo ni jeche mo ya omo ye koye kakra obi no afei omo dika no mo sma ye bi nti omo no mo kire mo ndate eni ne ye ya no eni ne ya me di tuwi oye ye no we di aja no o ja no okay madam Endra former majority leader make a former because he see they was speaker and same so no be declare the majority enti former majority leader or say chairman Sabonsu Ndra or granting interview no dey nsem bi to just say ade a ene dey omoko asetena Speaker of Parliament will be declare NPP as majority. Now, can say I shall, for purpose of transacting businesses associate with the NPP caucus in the 8th Parliament, for the avoidance of doubt, I do hereby affirm that
I shall cooperate and collaborate with the NPP caucus in the 8th Parliament. Ate say, eno ne asema oka edia to just say eno ene eye speaker asema oka ono ne edi hu nkomo ate say wonu so catch up tinti sa asem no so no ogina so aka say sa eye assistant ye omoko eno eye between NPP and NDC no speaker of Parliament beka say NPP and a majority. NDC for so some days ago, so Aruna Idris no so ye omo leader no so beka say won so no benya majority. Nti say ate say adwena ye mienu ate say obi hangi bi edi ka akotra on nti say e ba ne say speaker of Parliament onu na ntumi e won sa onu na mra no man kwan won declare say as at this moment no oba beka na anko into your favor eno che say mo be eno so mo de be fa court kwan so na say onu mo be ya prepare won mindi kan embe numu nsuo ntem saa wo okay me boss wenim o say ene American former majority leader yi ene ya wada so ye pedi okay omuna emra no mo hwehwe me de minnim emra bi so a wogina ya o ka si yen no ye beba be majority ene say formina MP no wa to abontin da so ndo ni bibia o be ma ma no o ka no ma me nka no kranjiro all right ni yenso e no parliament o edi bo yenso e no parliament yeso e ni wi what is wakasa ha yo e fi do na yeso e no what is wakasa yenti ne num kasa ye endura na ni yenso e no num wo ka nkini atu na minjini o okay yejidi na no wo ka ni enya so ekoto aba ye NDC NPP enya sai ni 136 en parliamentary na ka sai ni enya 137 then you go nya 136 se ampa se ono wo kan ye no eye turuwa ekoto aba na enya 138 na esenya na say be dem sreka honorable Kalosayin o we aba ni mienu Diban mienu wo be abana yeto ya mami kan jiro ba bi die egufe no boss no tu no na esi o urefi adi ni yetu we die different yetu we die different one dey near two different say bagbe pen no wo moto abade yi speaker of parliament ni speaker of parliament no okay so enye gbagbe nko Professor Michael K we box ni na we box ni okay we box no ye yini ni nyina egu ho ne akan ene kwaye 136 we die ni yankan ekuta obo afi na omo bekan ana obo hweme enti ebeti be abase we die menu no o hweme we die menu no ba me die menu no ko hweme o de ko hwe no num no o ba de no ho na dey enti na be bo say formina MP so to abadima me say why say formina MP oto wa ba ma why so oto wa ba ma why si ende no ba ko say enti 137 no 137 no ye ndi ba ko say afi independent na no ka ho na o be 138 no wo he ni de no he ye hu NDC for de no ye ono mom de ye nkan ye wow mistake I see ye hwe ye ni NDC wo woni NDC ti ho na NDC ka se hwe soro a Allah hefom NDC woni ni ti ho NDC ni bia woni nti ho no ka cho se hwe fom hwe soro a hwe fom cause wo hwe soro no obi ti wo down ose babi de ni ankan yo yankan na ma no ose no wo mo protest mo mo kan ya Kalosayin kra ena wo de ko tira minti no enti e ko pie minti ni say okay we de enye hwe MPP 4 within seconds no MPP 4 crack me tiase say wo de enfa ma gbagbe nanka deputy se no menu no emfiri eno so nko MPP side e man tiase by ye be so ba ko NDC ni se no rabi on tiase ono so be opozu obe ono so be kase da bi deputy se na se ba ko free NDC awo sa ko tena se biom eno so ye sa ansa na ntiase ye edwuma ntiade na NDC for de
Woni omuti ona mo plan bibi pa na no mo bia sei se ba ko temi ka to so won tiase ampa so ka so won tiase a na nyo ono na dwen na o de ka to so won tiase o oba plan de da e na obo de ba a hye na so ono na chinchi na wonyina so ka so won tiase but it's good chede saboso honorable me de minim constitution ono kan was no 137 NDC for 137 yes minim mra ono gina so de kan se o de ka for me na MP no so de na ebie be majority de a minim ena minim se ebia party no ebo power no enti dem a ebia constitution ni be ka se yen no once I yen NPP for mo na mo power no e de adina pai e de majority no mo na enkom ho eni mi ntimi hu bebi a opese ogina minim de nje ogina a okasa pese ye le amiti hoyo o ka chem se for me na MP no enne ya so ene wie no ono ntina ye de ne ka ho so wono no actual letter na come speaker of parliament or candidate to just say wono de obeye obe join the caucus of NPP maybe be nya obe call the caucus the caucus nya media up to now me ti hoyi so what you so wan ye we enya na me dey adwumo until say the kwasem say be dey di say san wo just right enu na wo training say enu na me training ena haruna so onu so ogina onu so ka say omo so wo majority a eden so no nsu gina ho ka say omo ye majority so when the fit say o ma ka say Techiman South there na Techiman South no wa ba parliament so o ma but o ma establish okay fine wo ka say o ma establish yen so somebody 8 in a court ade na wo de wo ka Techiman South e na wo kan ase north for no so waka say wo mu ni asa ada Techiman South Techiman South no ya de injunction to so ya fa injunction bi antusu se mani pa ne ma say yen declare the way we need yen declare yes ena we so ayede tabo ato ni de so a wono so oba ho no a obeto ase not to den oba ya obeto aba no so e ono so ye nei so mo say kwan kra mo fa so de injunction to no so kra illegal obi a wa ba wo mu ja easy ewiase ewiase wo guy ne de em so omo de ne be omo be sacrifice no let me say emra ne de emra NDC ni ti bi wa de black say I no ka cho say na be blue wa dane no say emra ma won kwan kwa de so otimi dane no okay say ewo mre mu say sa so otimi nya hwen fa ungi me na wo yati hoyi okay ye nim say court edit abo si me na so ba ko so say na nko radio station enko kasabio na nko kasabio anopa na wa ba betra se no and ye court this how than about they are testing and letter o ye dey WhatsApp electronic media wono nkasa mu so okokot no ndo be so chem say dana ya kan chana manante ho ya kan chana ni lawyers ni amfa bibia the paper krata bia mo so according to NDC amanyoko no mo say anopa na anya sa so anya man ko no wono ni lawyers a mo court no okay o pe so chem say court na fan krata bia nsa man krata bia nso mo nsem wono ankasa pese wono ni lawyers no ya fan nsa man krata bia nso ni he court wo mo mi enka no kro court nye ni bibia basa sa o court ho na mrakase no wo udi agro no ochiwa ube le me na beka agro aye kai enne no wochina ube unse no wakoye se ayi anoma wato ayi nsuohim no mo yina ma o me yina ma asema mi kai ndisi fo be yina ma na me ne wo ha obi o me yina ma na o mu gina na chi mo share the bill court ha bill court na ndisi fo de shares MP no
Do you say Enchebia na asem ne be ya ayasem. Sebe no wa. Already ne speaker of parliament te ya asem ka still na entisa say ono no speaker of parliament. Say the same ne vote to him. Na ye ti ase na oto aba no. Wo di this step ye no. Nti yesu ye gina ye na so say akwa won to sa aba na. Unse unim anoma ka abaso. Unim emra abibi ala ndisi fo ahihye. Den na nkoma hye. Ndisi fo ahihye na omo bi se. Nkomunya bahati sa ni embo 10 o'clock. Sa na bo 11. Ohwa nanka nana ni so early no nka e ba 10 o'clock alamwa. E ba ne se ne call 11 because of parliamentarians na ye ntime wie ntam no. Nti ko omutri mo po se omu be ba sa ma de ache. So isayantiase e magai no anto aba na. Nko plan no. E na sada no. Nki antime anso e na na on the 8 e koso e na na. Omeka so omo mpene me enso e na na on the 8. Because constitution no say on the 7 years we no. Okay. Nti na hu ni say ye plan na uma fa. Ye plan na any for afa. Na say am be mu say you dey hu say. Me ha any for. Ye no omo na dey o. Ye no omo na di agro ye bibia me place si ye a me any for na esa akotena se. Be me NPP ni bo mu ye madam vo a me no omo na tena system bi obo hu say me no omo a. Ti mo ye hu ye. Nkomodie mo hu de omo pa kire. Nkomodie obemu wo hu de omo pa kire. Okay. Na ye ko eye de to aso no Mutala Obabontin Tamale Central MP. Obabontin or the nsem bi abeto just say they are a bunch of cowards. Say NPP amenyu ko mu ni akukudro baku say mu ye hufo atese mu suro pa. Say de to mu na no adanti ehu abomo ama moyire no ma wetime joma umache abetena home. Now can say they left their families and came here early. So some of the officers told me some came here as early as 3 a.m. They left their families and children and came here. Some might have been here as early as 1 a.m. They were here at 3 a.m. Is it the time to come to parliament? This is cowardly. This is embarrassing. If Anodompre said they will use minimum force, then I thought they would have come here later. Why would they come this early if they will use force? They are a bunch of cowards. Look at them. They are exhausted. If they were confident they were majority, why did they come early? Now I say mu matna say ya to abede yi mu krapo mu se de ni akukuduro mo amu say majority amu mu peno mu kra mo sa majority mu se de ni akukuduro sa se mo majority no na ebiem to no oka edit so say chief whip Anodompre waka se mu be use force sa last time so de ni odin ba mo so sa so mo be use ni odin nti ni odin na mo de ba wo machi enti se Mutala kan say odibem ni say Mutala oka we a odibem e na make sure say ye betena se aye say ya na NDC for afon street ya ye ne epe o adele say e ba ho machi many nyina no ne parliamentarians ya ti ase say enne Friday ena speaker of parliament or babeyi leadership anameboa na ye kwa ahomachi akwede ye kwa ahomachi ne kwa ye di ka kwa ye choose yen ye di ka kwa ye choose yen ye ne titi wa ye dey but e asema ko na mpese Mutala oye me bra pani ese osua de bi so onimunso no sheda odai ma oma NDC suban no e mislead no we crimoni mapa me respect him very well because we gentleman of the land anameboa no kwe we am rabshe bidwani a ye won sembi wo ho a emani mfiri wano yentimafo na etifie no yenye be kasa asemu yi na wochina Mutala no wa freme debi wa hweme nsem na ifiri wano no udi agro na ye de kokoto be chiru menye nyesa ne ye no
Nanka wachire me adwen bi. But wo so titi okwa akotima akotere wo. Na wo use sa terms of words here. O ya da boa. Wow. See we kremoni, see we hwan. Wow. Because you use your mirage be yoni and actually say udi mu ankasa. Udi me mpo amiti wa me nyobi ampo. Ya share respect I de mame. Na wo share respect as kese a me ne de otifie ne de ma. Na utimi use sa words we. E che unuanya ho. Nso why you so wie? Sisi e wo say nipa na so na wo ne no asan kwatena se na mo bo komo. Na ukoya na so bae. Ni ye na yetifie na wo kire yan nyansa bi anase wo seye. Anase wo jimi. Madam Fari, ni say sabe de ntia ama no aba ne sa ne say NDC for no astra chomo wo say wo matime nya ye biakoye bi wo mu ntima te say e no wo movie according to strategies wo for me strategies e mo ba bontin to say wo mu de my discipline ma mu no my confused because anama mu tutu apart say de mu ni strategies mu asada news susu ye say e be ba ni say e ba bontin ase na nkofo be hu na tifa na tese mu tutu anama so aka na still mega so ka say ye di agro a NDC for be pia e hwegurem enti mu mpani fo ndie no mo ye I don't know me hwa mo say mistake we and o mate adana I don't know mistake we me ntiase me ana hoache me sorry am hwe me vote so am hu say ye ahomachi amanfo started do parliament NPP for them say ye wiase ya senom ede ya kwonta ma go yedai ede adechi a me hu say ye bo be 6:30 to 8 na me hu chairman sabo so station bi mu sister station bi na o kasa yeah no okasa no kra ne kasa mo wie o so afi kra no okodwane onde na afi no okodwane penni oka wie no o mo ne kasa wie no e wo mo sister station ni nkofo edikan akọ 4 am penni no okasa wie de meti so okasa itiri no so afi no kra no o so okodwane o pentama okodwane akọ so am say ni de na ekoso endi wo udi agura o me ya de bi o me set traffic bi na wo kotom me de matena se ame ma wo zavu no se traffic bi no mo set ni etutom because o na last week bi o mo koye wo ho no traffic bi no mo set o later han mo na kotom mo ana mo to saada na mo set saade no enne wan na kotom enye ya nye bibi ya na wo ka se mo set trap am mo na se wo mo ana mo mutu no mo no mafo madwen eno mo fa no mo ko mbebi ana mo nsum ya manya ana bi bisa se ye ko ho ntem ne ko ye de ye ko ye ko chu ye ko select ya da bi o ase na mbese won ti ase ne se wo ka so ma set traps e di amamo a onu kakra no me according to me madwen o na me ka se onu kakra me se wa adwen no won sakra no kakra because so ma for me traps di amamo a dey ne man ye trap because wo mo de mo ya manyeku o mo enyo mo ti ase se ni be ko ye be enyama se ni be fa strategies ana mutu mi amonyoku amutu mo nche ya mutu metina fam strategies then to mo strategies e bu o mo na mo de mi enko mama na no mo trap mo ne den yenti mi ntina se en use strategy papa bia enu na mi bisa wo no ani tell mo strategies e felix ati se ade mu na mo mi free ha me ko bisa mi mpanimfo se e den na ba ya bibi se si because we can last week frustration na NDC for bi e de ba parliament no omo ya omo starting since by 12 o'clock no up to 3 o'clock no omo ye tagashi ye hwe nipa baako amaneko baako omo tibe page ballot box 4 times 3 times also omo social media attachere entama bi okos da she ballot papers baako no and then the whole social media onu na what trendy also onu NPP ni na okohwe me no onu na ne de trendy nemo ballot box omo ko page 3 times no and trendy omo beni be MPsa omo ko ya omo ko butu ballot ya omo and trendy maybe pashe 3 pieces pa no o butu stand there you know no butu no dey
na de ekoi man fari so omoni aye de no amasanya bakoye wo mu ntemu a ene say Supreme Court case crap no se ma sorry ankenya mo anya bi papa bi ama mo a o metimi de eni wode ni o mbako ye o menya no edi mo so amate say we na make say mi fi ha ese me ne mi mpeni for kwatranse because go for kika say hu abom mu suro ase nkunimdie no kra no bi anama mu tu sese akwese mu nkunimdie mu die kra pon bi wo ho because me kra clear sa ana na wutu anama na ase de me teacher de sa na me mpo mi hu no nti bi free ha me ko bisa mi mpeni for say strategy na use ye no e de na ma use sa na moye ana o mo say boye o mo nkyere me say boye o mo nkyere me be me nso be ka che o mo say me nso mi teacher da mi hu ya moye okay wa o hwe so no na parliamentary ye da na say ye de mo say ye da omo de na to say akoye ngwasa akoye ferry ade benifo na moda parliament ana na mo na ofie na mo sore bo normal time enko mana vali na fast ye nuanu bi o ma be kan o mo so ma dwen chia wo mo de aba DKM Opara say good morning to my GH go higher that say Charles John so say hi good morning we also David so say good morning Charles John say NDC people are very wicked Star Block also say I don't even know why they went there at dawn after Haruna Idusi said whether they sit at right or left they don't care and it's not anything is there in their press briefing yesterday so why NPP we be say say enada Haruna Idusi mo ye press briefing no mo kokoti ba me press briefing or to just say wo mo for wo so metna ye benku so metna nifa wo mo nwe wo mo tese nyo mo da drink nyo mo ha bia wo mo de akoma ne say ebre na so 10 am aso no makodru wo na the speaker of parliament wo ka bia na wa ka kire mo nti adenti na o makata sem na trabonte e wo press conference na mo pressure na to say na crement me and the parliament house mo ko da ye na to say de Haruna kan emra nyina ye titi radio stations na hihye enu ma ye nyina ye kan enna no pakura ye sorry ye na hihye enu wa ne ye kan na why dan odi bisa wo bisa won sam bisa bi oka de kan class o mu nya akukudro bakwa ko se mu ye hunfu an listen there friend say kan mu dala kan ye no ana still ono so kan ase obi akebi obi abekebi na hunfu so de ombu ama ye de ombu ama enye yo there be me mpeni for mu sorry Ross me de mi free me ko parliament me ko hwe me ko ni me mpeni for no be ko me de o me kasa no mo so brief me de nti a o mo ba ntem de o mo ba ntem no so say me am tiechere mi hwe ya amoa yen so no me ka kire o mo because at times wo back so na o bo bola o bo mistake a won hu na ji nipa na o te ho hell no onu na o be kire o say ma sa wo bo mistake na o bo ni say ya na ye timi so bi free a me ko ho na ma me so ma o ma te asese chale bo na ne ye bo no ye sisa style no ade ene say ye ba ne sa me say ye sorry ye ko ntem no emi ko chusu ye say ye ni ye leaders ana by the end of the day ye ko ye eni ye ko transfer ni ye da no I will be crowded about Macbeth future president say NPP MP sleeping in parliament such a disgrace. Moses Akpodolo say NPP is confused and frustrated now. And at Teflon also Eddie Biabo say grown up spa. You wake up at 4 a.m. and move to the parliament and end up dozing off. Or how Ben cry near Stephen okay me fam Lewin Christopher say NPP is a disgrace to Ghana Parliament. They say womo de benya I say eno okasa mene ni nyadwen on ni nyadwen NDC is disgrace Parliament wonu ngwa dia hwe me de omo kanyina no it's good because the omo kana na meka but okasa MPP for disgrace Parliament dia mene ni nyadwen
NDC ada MPP yakwa ni ekobubu parliament wana na ukoda parliament so enye nimgwase ni bia na fine na ni chichi okay na ni trese ye disgrace parliament wey enye parliament na ye disgrace you the buy se mfumuso oba e bama party no ti mugu mu am party ni hufi party ni mu asina mugu en come parliament okay the NDC for ye na come parliament na mo de ni mo na come parliament fine asa mmeje wajani wako parliament na ye to aba ni most page ballot box 3 times if ana mra mo tena parliament shisha mra say ni pa ye to aba o tin page ballot box imprensa if ana ye shem mra say eze stand na si wona box ni si mu no bebi a pen ni si no aye kwa ye ko make no if ana mra say wo as parliamentarians koko butu sa de no wo ko butu ya nya ohwe me na nka me course ada ko butu ya nka mo butu enka na me da so wi ase ndu wo na won disgrace Ghana wo ndisi ni wo na won disgrace Ghana na enye na de MPP before ye enye parliament na o ko disgrace na enye Ghana enye omo nsem we here within omo me ba ya obisa me se na obisa me MPP de ye ya omo ko ho ana o ka se affect Ghana na say omo represent Ghana omo the see ano omo ban kra na wo so na te omo ko tena ho no ni nya start bibi o parliament okay omo ko tena ho no omo na say ye start bibi krampa you say parliament omo ko tena ho no omo twen speaker omo pese speaker e ba no beto omo fo momra omo fo momra e wo Ghana mra mu okay but ye as party no e na ye ka say omo contem dodo ye kasa ni ye kano no but ono de ko ba so omo disgrace parliament a mene ni nyadwe eno de mene ne betwe ho manso sa ene mene ne ho matwe na say amusu na mo pre majority side no ma contenti se mu ye majority parliament na mo ankata e to mo enter parliament no so ma ko tira ho ni ye tira ha ene ye tira ha omo so ko tira ha say na omo ba me so omo so tisa ide omo de so ma ka dare say mfo hu bebi o metina mo meti wa kwetena bebi a to enti ya tira ha omo so atira ha ena disgrace when e wo se mo da mo contem se mo ko ni da na ye da no na ye se ma ye e mo ko ya ko tire me ma say fa ye ye da ye ya sama MPP ye ya sama eno nye parliament ana Ghana ene ya fom ye mfom Ghana mra ene ye mfom parliament mra because enke ya start program eno na MPP ye da ene ya ka say nanga ebi a ye hu ehwe ewiase nyina hwe say ya ko ahomache ne ya start program ne ye da ene nke be ka say ya fom ana mebwa ye ya start hwe enti ye titi odi you know ye did that is good enti ene ma o did that e wo parliament ya da we defending na no ma nse ma mi nua be ye taxi is good da bi o wunim say ayade na aba ne nyina ya ka ho asem but okobie na no ka say MPP for disgrace parliament a mene ne nyadwen MPP be no disgrace parliament MPP parliamentarians be no mu disgrace ye nya starting program osra program is o ka say kamemra 10 ana mebwa me ba ha ne about 10 but na mu nya starting program be ba betra ha ne me nai unai meda uwo chi me garo se meda na meda but unai wa dwi ne ma no so meda me see me see starting program be 11 na meda na se wo ba tama wo de ba ne tama wo de da ka me wo hye betama o da krampa o nat se de bidi wo bi di ne kwa me ma dabe 20 minutes impo na se ne wo mo de na ye no obi ka de onya aka obetre ne na mu krampa oh me see me se me da na me mpese wo behu se me da o me ti ho no na me da no me mpese wo ni cameraman na nyina behu se me da o pe na mo da
even the time we start to say we introduce program no but tears me sorry be na prepare me nim so because come na here on go to me so start your crowns when madam o start your crowns on me sorry I me be you there be no crowd the same thing because me ba 10 and here start 10 come na Malam, the intermaker send defending say one we penny-for, and besides, one no represent beginning government business. And coming defend this idea. Okay. But me your bema no send you or the buyer or cast omu disgrace parliament no. Until na me stop there. When your parliamentarian disgrace. O koduma. A school bi wo me da echi ho. Akwa bi mintimi hu. By 4:30 no do school ho. Onu wo 4:30 no do ansakra ya starting bible. Because say dey. Onso we on the opposite obo school ntem. Enti obantem sa na no nya baby a no wasisi ho anaja koda. Nti ebobo be 6:30 to 7 no. Sata na bibia ya okay. So hu. Na wanyane. Nti say nipa no ono so be ka se wa disgrace school. Madam me fa ebi enka we efi Mamudu Abdallah was say the Lord of Karma is punishing NPP party. Ready ochre. The ebu amoto bo ban no na asa abo ready ochre. We dem ba nega gafi so no say even any of my family member will not attempt to be a member of this disgrace party called NPP. Approve. D-Jet or say kingdom is not easy. Teflon Don say Malam is finding a way to defend them. This is shameful. If it was NDC, like you will see his mouth. I see NDC for them come down kene. O me nya so ha. Me ba una nka opese o ja ne say. Ono a say nka NDC for ne ya nka opese nka me ye ne. Ya nti ka NDC before ya no say me bo mochi. Who go mechi ba at the whole car only the back me nua be me ba ko ya wasani ye wasani ye dina ma me o ma me tani ane no me name Mamudu ono so be hadi on the buy and two be defend who dey defend because me name o but na be here say be o here say me defend no me defend my dey Macbeth future president say it's a disgrace to JH to Ghana Parliament because they are ruling the nation. NPP amani ko no mu really o man yinti so mu ko ma se be de mu ko ntem de no mu sakoda obra mo ye mpanifo anate say ntwe Teflon Don be mo say tomorrow too they will bring their mattresses. Disgraceful leader also ochina so omo the mattress ka na beba ene no omo do mutin kwakwa ye de ochina mo the mattress be ka Eric Akowa Bempa say only shallow people will follow NDC. Moses Akpodola or say, why will an elite party like NPP do this kind of thing in parliament? Which means say one more kasenya no one more ebo enyo so baku say sadie no okay mo me fa gro tonchen all right me je mi nim de ntie ma mi leaders no omoko o ahoma chensa na o kasa mi nkyere ma adwen a me mom mass me ma party ne mass okay tie mi leaders ni ye enya de a me mom mass bia ya nya de because ye call on ntem no speaker of parliament or me speaker of parliament and son obeba betena se ni about 10 anamebwa no kwe nti ye call ho be 4 ye ko to den wan ne wo okay fine ye call ho no enko wo kina NDC for so ka say omo so be ko ho 2 a no mo akotena be bia ye kotena na nko wo kina chi edu so ne ye ko parliament a ye nkra de ye se ye be ka se ye nkofie ye be da ho na parliament no ne ye didi agro na se ye ne de ye di komo no kan sembi wo na metapi ese mebisa wo ka say anope wutie radio program no ate say honorable che mensa bonsu as your friend was show no so ka say afin no wo dware wo se oye o kasa wie no na so afin no ku dware
afi na okudare ede akọ yes na sabre na ade achen ewiemu abie anameboa yes na for inti se wakwe opinion o de se nyon po na majority leader Krampa you know the leader of the NPP caucus or parliament inti se sa na ti a na opini nkofo mo hye wase na wentimi no man kwa setna before the day of sitting wo ma shobi de mo ntu na anhye nyema ho no mutimi di kan ko na wo opini afi na ko na te na omukra emfa omo nyenka bobo okay I mean come back control say uye leader okumu aho ba almost bibia besi ebia wo ne ye beta afrefre nti kanike wo be late but only wa wo ye leader no be late okay on say about parliament in sama ho wo se radio station bi efre wa ho o pese wo no nko a original line so saa no no kasa be wa na wa so na sanse zam wezu uni di se wo nko a wo ti bebi na wo kasa se radio station efre wa unya na nko nko a wo ti bebi na wo kasa o le hese wo ticket na radio station afre wo na wo drive na radio station afre wo na o pese unya bebi space bi na wo den park car no na utimi kasa yie enti sa na tie but almost so mo be ni for no mo nim say adina ma yaye no station be from enti mo di kan ko na yende ba o me se be frefre ni ti be defend na fi na okodware obi a onim se be frefre ni ye den say afi na okodware satam no gra na ni abi ni a wonye satam no na ni pa be 70 out of 137 na 70 na di kan akọ so na 70 na di kan akọ satam na because the year no na e free station na e free obo reporter na ho no eno ka say no kra ho ha no o hwe nipa na e ho ha na o medu 70 na te say free na bi no mo ye den wo mo e ba yeah so nti o mo medical akọ e be hye mo say mo ni kan akọ but me nim adwempo a o mo gina ho a o mo di koye sade temedie ye mekane say the next time no ye hwe na ba mi firi akọ a me company for no mo ko bisa mo de ntia ye sade because of and then watch na ye say station bi ebe invite me na watimi akonya dey watimi anyansa bi aye dey watimi enyanchiri ma odi but betia on say na wo bisa me catch you say me nim de ntia o mugina so ye sa na emo me ka me madwen cause party ni won hwehwe a ode mayen na eyi edi so but eni ya meti hoyi me madwen bi e na meka okay but me ka madwen na me say enyeme de nyawo de anyeme de ye kosiye no anyeme de me yanka say NPP NDC ye na enya na ye beka sa na NPP su ye na enya yanka say NPP wa nya de na NPP no enam say your part no so otimi hu say wa anya yi wa ade oye wa anya yi na yetima bisiesi ade no ye betra hanka say ena Friday o enti me trasi twantro sa kekesa o no ochina nyango bo be chi a wachime nko a debi minya ya nanka party ni mo bufu me e chense nyango mo befu me okay madam Faye de mam kwan mimi nunu ubisa se de na ekoso ane se NPP members of parliament at se ne dey wo mu di kan eko ma shebe de fi ho around 4 am se wo mu akotwen na se wo mu call to majority part na the majority side of the house no and wo mkotena na te say biem no wo mteta CV atwen te say process no enya sha se ne bi afemu dane no and ye di won komo say asosesi anu ehu abehye NPP fomu na te say no wo mo adane echitai for te say the anamo NDC fo betu no medi echitu bia na de ekoso no pa na te say pese ye nti ase a enam so a ye di sa enkomo wi na
ebe no edi etia kopa nti malam ye sorry nsem no so anesa nti wo final words dey na wo ka e dey akire wo party supporters ne wo mpeni mfa tabre wo motu sana mo akei me da se mpeni for me de meka bakwa ne se mummy emrefi ye metna se na yemfa adwen papa bi na emmoa yen na emmoa Ghana because Nana Akufo-Addo position na yede amano no on the opposite odi Ghana yie keke no oku tuje le meka no mitio yede Ghana share Nana Akufo-Addo nsem no enyeso ope akoji didimi akoye bibi o ope ya depa ama Ghana enene wo kina okwa ya bonidi se Nana Akufo-Addo enne de sade we baaye onne de ade pa we baaye so nti enye parliament asem na mommra ne yemfa ya adwen betai Nana Akufo-Addo echi ni enko enim mpenimfo no so a china no mo bi so na Nana Akufo-Addo lobby ye mo post ye ye ma metrenta se mo lobby sa ni ama mo post sa kekese o ye hwe sa because say mistake ni enye biom na wo china aba me haye ese ye bebie ye ni wo Nana Akufo-Addo be fro bia no ye fie ni ye fro de he na nya so fro ye fa ni papa bi mra because mama no ma bi haye eno na ene ndisi for de sere ye mam post ndura no ene nya mo kwa na me NPP fo obi a mfiri ho no munya na no onye free no no antena se no onfa na adwen o de bi ama o so tena hama me na mbaye munya isa lobe no emwa yen amodi ndura ambase bo ni na biom adai kwa ni e bo o ka se ni ate Obi the assembly bama say malam because of your clean heart you by all means become NDC member and NDC will welcome you with a great respect. Mahmoud Abdallah. Oh, my name na no ase. Now sure say enche wo be join no man ka say NDC they mean to me join. Na say obemebu. Debi show no kure bi na make kan. Okay. Se onu so mi name no ka say obepia be ka no kure a nkomo nsem ne ye poto. Opa ompie be ka de NDC year last week no. Say a year ompie be ka. Ene Friday mane mame nko ka bibi o emi nim pa me fere no me mpese me kan se bia me be disturb no malam ye dey see ani say musi afo ene dey ana mrebe ma ye kwan ma ye dey adwumadi ne si na ansa na ye be sori so no obi bia o kan ye ho awo ye live chat no emu no ebre no na ebi nim sentiment mi ankinka obi ade but me do we be asing yakopon hira mo for mo supporter mo de eta ye chi na tete mo kan ho ma adwumade eye kama na ene no first one wo too much GH bomodi a na subscribe na biem so mia notification bell na se na be ya bibia ye live say ye din komo bi say ya wo so betimi aba online no wetimi aberebi na biem so do share ye videos no on all the social media platforms wetimi follow ye Instagram, Twitter so @too_much_gh_ Facebook also too much GH. Nana ma owusu enemy de nyame ya adoma ye me de ehia be makramo. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is ℂoward. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.